Manipur constitutional challenge kya mayuknaribi state ama oidike mega centra AICC na sinduna si Delhi gi bigyan bawona religions and the constitutions highest pangtoki ba ni suba conclave to wangang duna MPCC ki president kaisa mega centra Manipur si hingsa gi thawdo wa thokna thalaba constitutional challenge kya mayukna ba lamdam ama oide hain phongdokre ke mega centra na makha taradun hai Manipur kumza English nganiga kungo humdoi gi me humdigi tholakhiba ethnic violence na mara moiduna miyoi lising humpu mayum thadokduna relief camp singda lanjena duna dairi IDP sing sai ani helaba matamasi relief camp awaba kya mayukna duna laidi duga karamba matamna masa masa gi mayumda hanjingada gi habasu tamangamdaba phibam amada laidi haba wakum tamki pangthokliba mifam asiga mari leidana kaisa mega centra Manipur si dharma amakhatada favor leba state nati miyoi kanglup amadi furup amatabu kariguma dharma masakadabani haina kian khangan bagi thabak ja thablaiti Manipur dharma punam amaga magi ikai khumnaba lamdam mani adubo lebak thibadi dharma bu political power paina bagi khulai am oina sijinarak pangasini ngasidi laisang amadi mox asi lai khurampham oibigi muhutta politicals mobilization gi mapam am oirak pugum tawri Manipur thokliba crisis asina sir sing saname masum temple sing mai thaki dharmana maram oiduna community marakta yengthina ba hengat hali constitution piriba musulmana oibigi maripuna Manipur ngasi di collapse oire ha bo hum tamki religious harmony gi matana paladuna ke mega centra na hai secularism haibasi political amati legal doctrine ama oina lawbugo loina naha singi marakta interfaith dialogue sing tawba community amana amagi mathakta sawgada bu wafam sing wangang gi thabak logi matungina sapsana thingna ba honaba dharmaga mari leina ba mafam sing ngak senduna thamba darkar oi masigi mathakta maru oina Manipur tuan dharma satpa community sing gi miyut sing saruk yaba reconciliation commission ama semba matam oire haina smakhatana phongdoki Kuki sing na logi wang bada aronba lambi kya semgalakliba si thingjingadabani usam amubi hauzik thokliba irang sigi manunda Kuki sing na logi wang bada aronba lambi kya makoi gi tuan maming thonjinduna semgalakliba si mari leinaba authority sing athubada miyeng sangdun thingjinbam thui aronba lambi semgaliba sing asigi mayokta naga phuruk ki isil inaw sing na yaningdaba phungdoktuna sangsilliba khongjang asi ekoi kudimakna su sogatpham thui haina Advanced Women Society upon Mamaira Paibi Awang Sakmai President Usam Amubina Fongdokre Haribu Wapumasi Awang Sakmai Kaujeng Lay Madaliba Maira Sang the Pangtuki Balup Asigi Kuntragamari Submapo Komon Thoram the Sar Yaraduna Fongdokibane Ngasigi Mapo Komon Thoramadu upon Manipur Kan be Imalup Amkilgi President Lauremam Ganbi All Manipur Women Society Reformation and Development Samas Nupi Samaski President Thoksum Ramni Nongpok lenga apun manupi luki President Yumnam Mema All Manipur Tami Singmi apun maluki President Yambe Momot Nongsup Impal Palem Ima apun malup Nimpal gi President Thingbaizam EVM Amadi apun manupi lup anul gi President Lauremam Pramona Maru Eba Mithunglen Sing oina saruk yaki Thauramga Madi Lenan Usam Amubin Hai Advanced Women Society apunba Maira Paibi Awang Sakmai Hari Bulubasi Mamangai Maike Somda Maira Paibi Havisi Ningti na Kangdana Lady Matamamada Mayaka Pachinjang Kunai Simanghalak Padanatana Mioika Shialakpadigi Kul Kya Punsinduna Lupasi Sangwalakibane Madugi Matung Tarakpada Armed Forcing na Maram Lamda Masida Migot Minaisha Tarakpamatam the Asawa Taudang Loduna Lakpadanatana Ngasi Pau Hiram Kyar Angam Taudang Lodun Lakti Ngasingasi Maksulamda Masida Tokli Virang Shid Acting and Sighting Pang Mapam ama oina irang horakpa matamda miyoi kya sapagadaba mapam singda thaidokduna thambada achoba thaudang makhi ngasisu khunai sigi thaudo wathok kya da thaudang lauri hainasu makhatana phongdokhi Muivah sire haiba aranbani IM NSN IM ki General Secretary Thungalen Muivah sire haina social media da viral oirakpa wapam amagi matangda NSN IM ki makedigi lusingba sigi hakchang na karisu akaiba leiti social media da viral oiba pawdu aranbani hari NSN IM na thadurakpa sirol amada lup asigi lusingba TS Muivah ngarang mel oina lokthungba amadi dehydration to wudigi referral hospital pukatunu hospitalized to kibale adubo losing basi haksang da kai na suksin ba ma di mi pain ninga amata lekti atuba matamda hospital gi discharge torogani miyamna viral oiriba
पाव अदुदा थाजबीगनु हाइदि सुमिता मिसिगी जेसी न थौबाल पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक कौख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंगा उनरबा मतुंग लैखिदबी टेक्समदगी माइबम ओंबी समिता मिसिगी असुम वेल फंगलो हाइना डिमांड तौदुना मिसिगी जेसी न थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम पुमदा अगस्त 3 गी हिंगनुंगाय दिगी अगस्त 5 गी हिंगनुंगाय फावबा पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक कौख्रे मिसी की मतंगदा इंक्वायरी तौगदबनी सेनबमदी मथौ निंगथीना तौदब डॉक्टर नर्स अमदी स्टाफ सिंगी थबक्तगी लौथोकदबनी लैखिद्रबिगी इमुंगदा मतिक चाब कंपीशन की सनपम पीगदबनी हैब डिमांड तौदुना मिसी की मतंगदा सेमखिब जेसी न पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक कौखिबनी टेक्सम मेयर लेकाइदा लेबा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस तंग पांथोखिबा पाव मिफम जीएसी की कन्वीनर सोइबम जेम्सन पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक लौथोखिबनी मिसी की मतंग असुम वेल फंगनमिनब मरी लेनब अथॉरिटी मेमोरेंडम कयारक पीरबसु ngasi फावबा चप चाब रेस्पॉन्स अमा पिरक्तना लेबबु कन यनिंगदब फोंदोखि पावगे मिफम अदुर सरुक याखिबी जीएसी की चेयरपर्सन कनंगम मेरा तोम्बिना समिता मिसिगी असुम वेल फंगनब डिमांड तौदुना डिस्ट्रिक्ट असिदा कौरिबा पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक सीएसओ सिंग क्लब सिंग अमसुम डिस्ट्रिक्ट असिगी मियाम पुंग फाना सगत पियु हाइब रोइना मिसी असुम वेल फंगद्रिबा फाव मखाताना खोंजंग कया मियाम समनरग संसिगनी पुंग निफुग निपान की जनरल स्ट्राइक की खोंजंग संसिलब फाव मरी लेनब अथॉरिटी न तालिब डिमांड थबक उन्थोरक्तब तारबदि मथंगी नुमितिगी हेन अकन खोंजंग यावना एसटी मरक्तगी मतिक चाब मियोयम कमीशन की चेयरपर्सन हापु TYCM मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब MSC एसटी की हौजिक लैरिबा चेयरपर्सन असिगी सही अहुंगी मतम लोयरबना एसटी मरक्तगी मतिक चाब मियोयमबु चेयरपर्सन ओइना हापनब मणिपुर लेंगाना थबक लोखटकदबने हाइना ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुर TYCM न तक्सिलक्ति TYCM न थादोरक चिरोल अमदा कमीशन असिगी अनौबा चेयरपर्सन खन्नबा लेंगाना स्टेट असिगी एसटी मरक्तगी एप्लीकेशन थरंगनबा पब्लिक नोटिस अमा अथुबुर थोकदबने अमदी एक्सपीरियंस अमदी ट्राइबल की हक अमदी एफियर मुन्नबा खंगम मियोयबु पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यावदना खनगदबने हाइदि कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग ट्राइबल मियाम की हक सेफगार्ड अमदी इंटरेस्ट ngaknaba panamda मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर दी शेड्यूल ट्राइब एक्ट 2014 सही सीमा की मार्च 15 दी स्टेट सिदा सत्नबा होखिबने कमीशन असि स्कीम implementing agency ama nati eduga political platform ama snati commission asi quasi judicial institution amane commission asi awana taraba mi emana wakalakpa warol gi sumoto cognizance lobangam liba authority amane commission asi gi chairman ama members singi pharmacy elected post ama nati departmental appoint obune maram asina chairman ama member khanbada matam supalana interest ama de politician singi khutchang duna lakli asiguma maram asina कमीशन से लिंगबदगी ngasi फावो मतिक साबा मियोयमता चेयरमैन ओइदबना कमीशन से लैबिगी सब सब वन थोक ट्राइबल मियामना फंगमंगमदना लाकली हाइदेनसु पाउसद मखाताना फोंदोरकली अदो तंदन सुमना म्यामना थमजगे हौजगुइनदी म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे अमसु मखाता बनौबा अपडेट म्याम पुनंगाय मिनस